Classical thoa khoa alo vatin thinlung le ril ru point hun kalta le liam ta te achui le ta lung leng in chung ril po anim ru chanta ni Christmas alo hnai chanta ne ya then khatan chon Christmas la han sak le len khom te ril ruwa alang na sa hle thuina then khat dang te la in hlim hlop lam hoya malam an clear line midang le ta chon hun liam ta ngain an lo kur ve bok thina ni chuti ro le ro chon kumin chu hripuya wangin kumdanga Christmas kan mandan alo dang lam tak dona wangin kumdang ai na bong ro khianin min chi ne chi lo mai thei bokani classical ni ta ka chon classic kong po van lama alo porui tanta a milung leng nu le lungleng pa tan chon han tur zo rol ani thin lawa ching mit tu lo far tanta hial thina ni Christmas alo nai viau hi chon mitam jok te ril ruwa lung le nana men lo tak le ril ru thuk taka kai her tu mu thai si lo le hriat thai si soi chu thiam thei reng si no hi alo piang bok thina ni classicina kentel Christmas sonin mitam takna hluddang lambik na riau le phur na ril tak akeng tela abik takin no pangtanuna thil ngal helom tak le hlimna na men lo siam tu lo om thina chu Christmas putar kan ti thin khane Santa Claus si mizo ta chuanin Christmas putar kan ti mai thina he thon tu hi no pangteril ruwa kan tu sak lata an lo than nan ta thina hei hianin na sa takin no pangtanun ati hlema an hmalam hun toy te thlirin Christmas ana chuan ngak hlel taka thil pek don in beisein Christmas putar chuanin an thinlung alwa tak zet thina ni Christmas putar he Saint Nicholas Father Christmas Chris Ringkul le aul samjong in Santa ten ti thina thon thu historical le folklore riat lar takani Western culture landana chuan no pangfel ho big te hna ni somni pali December thla thil pe ka sem thina chu Christmas ni ma chi zana ani kher thina amero chu European ram then khata chuan no pangta chuan in Saint Nicholas Day December ni roka thil pe kan dong thin thungani tunlaya Christmas putar kan ti hi Dutch hawin Sinterklaas anti khania ama hi Saint Nicholas khania History Greek bishop le thilpek petune Germanic Europe ho Christian ani chaulai vel khan God odin ti ania Germanic pagan min winter kut nena inzom na nei tirin van kal tangin thil ti theina nei nei in anngaya huna local zela he thila tang hen British folklore Father Christmas alo piang chuak ta chu chuanin rin dan le ngai dan dang tunlaya Santa Claus kan ti hi alo ira chuak ta ni Santa Claus siat lang puin thau tak hlim thai tak le mui mulwar le khabe mulwar buk tak nei nei nan ngaya korosen ang hong war ha in ke korosen savun kong shen dum le budbun thin nei in an ngaya be khat lata nau pangta thil pek tur pu thin nei in an ngai bokani Santa Claus son in khovel pumano pangta chu chin chiana annung changa zirin thil pe ka pe thina toys te chlum ta chu nau pang tha te hena a pe thina achang chuan nau pang om thadu lo le sual te hena chuan Christmas nia ai thelo le lom om lo tak mai lungal the lungmai holte a pe thin in an ngai bok thina ni chung milema sem thin ta chu lasite chi hoten workshop an siama sakhi lok te chi ten an phur le ta a chu Santa Claus son asem ta thina ni Santa Claus si khovel mar to pa omania ho tin anui huwa thini in an ngai bokani Mira Saint Nicholas su kumzabi palina vel khan Lycia Mira Greek Christian bishop ania hemun hi Byzantine Anatolia province ania tuna chon Turkey ram anitani Nicholas su athil phal ema wang chon alo larin aming alo thang ta neya mire thaita tan puin abigin Christian fanu pathum ta thil pek a hlan thina hi achan chu an ra thei luat lutuka wanga no chi zuara an zon mai lo na na ti ni kumno pangte ni lai tangin ring tu thata kania continental Europe chu Netherlands Belgium Australia Germany ata chuan bishop khabe mul nei nein kaufan kor fol ha ni in aleman ziak thin ngengea kumsang khale somret le pasari khan Italian khopui Marymount chu an sena thlan omna neanga in expedition nei turin an tin zone ta ti chon Saint Nicholas sul nu thil ta chu Italian sailor chuan in alata bari lama aphur phaile ta
tun thlengin mu thaya da alani nge ni abasilaka po sakha la nia chuta chuanin an thil hlui la khom te chuan da abulvel te po chu hum hal nin mun poimo tak alo ni zuita ni bari sailor te chuanin Nicholas ru chan ve an la thlana an da da heng te hi first crusade hun lai khan Venetian sailor stenin Veninsa an na pheile a chuta chun sen Nicholas biak in sak anita ni Middle Age hun lai khan December ni ruk lai lama naupang te chu sena choi san nan thil pe khlan an lo ni thin boka he ni hi chu naupang te thil pe khlan ni dik tak ai khan ama hreta reformation hun lai thlang dang lamani khovel ram sang sanga ni somni le pali le December ni somni le panga chu sen chau shrim daudal le kalni ta na man alo ni ta ka chuan Saint Nicholas ti po chu Santa Claus ti in an thlak ta ni Martin Luther chuan Christmas a naupang te thil pe khlan thina hun man fo chu alo puang lar le ta boka hei hi chan chu naupang te ril ruwa mithiang hlim hawaya Isu an tu nge thai zok na na ti ni Saint Nicholas le Sinterklaas te hi English character Father Christmas ania hei hi American saw le sap chong mangram te chuanin Santa Claus te in kan lo wa ta ni English ale British in North America ram anop top lam le anua United States British le Dutch ata chuan an mani thawin an lo her dang lam tamai ni entirnan Washington Irving History of New York kum sanga zare le pakwa chuan Sinterklaas su Santa Claus antia heming hi American press chuan in kum sanga zasari le somsari le pathum khana tilar tranani Massachusetts an kai herta ka chuan an suang to dan le alem an zia thin dana a bishop korfual anom tir talawa dat sailor dulkir tak korfring ha angin an lan tir tabokani Santa Claus lem shim hi thil phal tak thil pe keng chau ni in an lan tir thin tlang puya abik takin Salvation Army ho hianin an ching zol deuh thinani volunteers dress anti Santa Claus anga in thuamin vebur khonina masuman peipung thina chungan thil hutling khoma tang ta chuan Christmas nia mere thayan tan pui da thina ni kumsanga zakole samthum le pasari khan Charles W Howard Point Department Store le paret na te Santa Claus le ma in thuamin hun amang thina Charles W Howard Santa School hial te po din an hialani United States le Canada chuan naupang ten Santa Claus in turatan bong hutenau wachopin chang te po an choptel thina Britain le Australia ta chuan Santa Claus ele in tura seriemo biremo an chop thina ani lo po in man piece te po an chop bok thina ne Sweden le Norway a chuan naupang ten rice porridge an no chop chuak thin thunga ne Arelina iro chuan Ganesh mo bong hute mo hi alar le thunga Christmas pudding le man's piece te po an ching le thau bokani Christmas nia hian United States a chuan Santa Claus local thon thuemo Saint Nicholas local thon thuemo ta chu an chiar thina Santa Claus film le Christmas lam hoi film cartoon te po TV lama en an ching le thina ni naupang ten Christmas zana anti zinga an mun maloka anti hun tak ber thin chu thuk chunga stocking an rem tlar pat maya Julai tak chu Santa chuanin a hmu mai melo thura an rin ania mei khu chuana an bi chawa tukvera an hoi kwal vela van namte an en bok thina Santa Claus lo lu thei nge nan kong khar an local du lawa an mut Santa thina ni ma se chu no pang ta thil pek don tur te chu an nu le paten an da chop ani miao wangin an nu le pa te chuanin Santa Claus ne na tanga an don angin Santa Claus ne na tangin ti ta ziakin in chunga Christmas tree noya anda sakta thina ni azing alo ni chuan present andon da chu phur tak le hlim takala in anhan en vela no pangril ru le thin lung thiang hlim tak thin rim reina le elrel na omlo tak hlim hel chuan nu le pa te chinin ati hlima hei hian Christmas putara Santa Claus chu no pang ta chau hlim na thlen tu ni lo zia ati lang chiang ta le a puitling le tar te chena hlim na petu alo ni ta ni